عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان. قيل: أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء ربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hurmatlı cemaat, biz mına Ramazan'dan ahırı günde oturabız. Bugün Ramazan'dan 28'i bütüp 2 tün kaldı. Iyik keçede turabız. Uşul ahırı gündörü dağın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bizge aytkan hidayatları var. Özgöçe mınava ayet gününün tünü, ayet günü uşul boyunca sizlerge kıskaça 2 hadis aytip keteyim. Birinci hadis Abu Hurayra radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: Menin ümmetlerimdi Allah Teala'm Ramazan'ın ahırı tünü keçiret dedi. Sahabalar soraştı: Ya Resulallah, ehiyye leyletul kadr. Al tün, kadir tünü olağı, oşun için keçirevi degende Peygamberimiz: La, velakinnel amil innema yuvaffa ecrahu iza qada amelah. Çok, anda emes. Bir adam amal kılsa, iş kılsa, emgek kılsa, oşol akısını emgegini ayaktağından keyin, işini bitkönden keyin alat dedi. İkinci hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: Lissaimi farhatan. Oruzu karmagan adamga 2 Allah Teala suyunuş beret deydi. 2 kursançılık beret. Birösü indal iftar. Orucun açkan uçurunda. İkincisi inda liqai rabbih. Allah subhanahu ve ta'alaga jolukkan uçurda deydi. Mına uşul 2 hadisten bilinet. Laylatul Qadr siyaktı öyle. Mına ayet tünü dağın en kadır bartı, en zarıl, manülü tündörün biri. Sebebi adam balası bir iş kılsa, oşol işti ayaktağından keyin akısını alat. Sen bir oyga varıp cumuş kılsan, anın işini bütürü versen, bütürgönden keyin sana akındı beret, patasını beret, anan jön ötöt. Allah subhanahu wa ta'ala dağın, ana oşol bizge 1 ay oruza karmagandan keyin, ahırgı tünü karma bitkönden keyin Allah subhanahu wa ta'ala özünün fazlı karam menen büt bardığının acırını, akısını, soğuğunu verem deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis gelet, Allah subhanahu wa ta'ala feriştelerden soraydı. Bir iş kıldı, amal kıldı, amal büttü, ne olat degende ferişteler amalını bütkön bolsa, aların akısını toluk veriş gerek deydi. Degende Allah subhanahu wa ta'ala ve izzeti ve celali ve irtifai şa'ni la'afiranna lehum ve terci'una mağfuran lehum. Allah Teala'm cevap vered: menin nafsıma, menin izzatıma, ulu makamıma kasam, men alardım bar günlerini geçirdim. Alar hadiste aytat: "Feyarci'una mağfuran lehum." Oşol ayetga gelen adamdardın bardığı günöleri keçirilgen avalda kaytat deydi. Oşonluktan bul kündör balдар, bul tündör öte ıyık gündör. Öte ıyık gündör, ar bir saat, ar bir sekund, ar bir minut balдар manilü, öte manilü. Allah subhanahu wa ta'ala keçirem degen, rahmat jağan vakit uşular kaldı. Oşonluktan ayıttın günü dağın, oyun külkü menen emes, ayıttın günü dağın, tünü dağın, nemenen ibadat menen, istiğfar menen, tawba menen, ibadat menen, Allah Ta'alam dualarınızı kabul kılgın, oruzunuzu kabul kılgın dep ötkөze turgan tün. Sebebi en ahırgı nerse, oşol en ibadattın ahırı, kaymağı, mağızı balдар uşul kündör boyot. Oşoluktan bul kündördü oyun külkü menen emes, bul kündördü dua menen, istiğfar menen ötközüş gerek. Ötkön sabakta da aytkanbız, Ramazanda 4 neseni köp kılış gerek dep. Oşonun birisi istiğfar. İstiğfar kılış gerek. Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 4 neseni köp degen, oşonun başında istiğfar gelet. Demek bu istiğfardan ayı hazırda geçemez 2 gün kaldı, istiğfar köp kılaylık. Allah subhanahu wa ta'ala istiğfardan bereketi menen günölerimizin barını keçirgenge inşallah dayar durat. Biz gana kadam koyup Allah'dan sıraşımız kaldı. İkincisi 3. kalimanı okuş gerek. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Bunu жүргөндө турганда жатканда окуй бере турган нерсе. 3. amal Allah'dan beyiş suraş gerek.
Бул вакыттарда Алланын рахматы ачылган вакыт, бейиштин дарозасы ачылган, жабылган эмес, түз дуан кабыл болуп аткан учурлар. Ошон үчүн Алладан бейишти болгондо дагы Фирдаусты сурай турган учур. Ошого Алладан бейиш сураганды унутпайлык. Төртүнчүсү Алла Тааладан: "Я Алла, бизди отуңдан сакта, карындан сакта, жаханнамдын отунан сакта" дей турган учур келди. Ошондуктан ушул 4 нерсеге эhtимам кылайлык. Себеби Алла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям орозо айын 3кө бөлүп айткан. Аввалы рахмат, ортосу магфират, ахируху ит'ун минан нар. Дозоктон куткарат деген. Ошол дозоктон куткарылган вакыт ушул келди. Ошондуктан негизги күндөр балдар, саналуу вакыттар калды. Ошого эhtимам кылып, Алладан сурап, тооба кылатыган, көп ибадат кылатыган вакыт турат астыбызда. Анан айт күнү келди балдар. Айт күнү келгенде ислам дини бизге Аллах субхана ва таала 2 чоң майрам берген. Бирөөсү Эйдул Фитр, орозо айты. Экинчиси Эйдул Азха, Курбан айт. Экөө тең чоң майрам. Бирок Аллах субхана ва таала 2 майрамды 2 чоң ибадатка байлап койгон. 2 чоң ибадат болот, артынан Аллах субхана ва таала майрам кылып берет. Эйдул Фитрди 30 күн орозо кармайбыз. 30 күн орозо кармап, күнү нафсыңды, көзүңдү бар жаңы сактап, Аллага сыйынасын, орозо кармайсың. Аллах субхана ва таала эми пенделерим мен айтканымды кылды, тазаланды деп аларга майрам кылып, не кылат? Эйдул Фитр берген. Бул 30 күн орозо калмагандан кийин жылына Аллах субхана ва таала эми жегиле, ичкиле, ойногула, жыргагыла деп Аллах таалам Эйдул Фитр берет. Яума аклин ва шурбин ва зикриллах, ау кама кала алейхи салату вассалам. Экинчиси Курбан айт дейбиз. Курбан айт бир жылда бир келүүчү хаж болот. Хаж улук ибадат, 5 фарздын бири. Ошо бүткөндөн кийин Аллах субхана ва таала бенделерим, кулдарым алыстан келди, ушул жерге келип менин үйүмдү зиярат кылды. Мага жалбарып келишти. Буларды мен кечирдим. Эми буларга дагы эмне кыламын? Майрам кылып, дагы Алла таалам айт берген. Демек 2 майрам тең 2 чоң ибадатка байланган. Чоң ибадат аткарып атабыз иншалла. Аллахым кабыл кылган болсун. Артынан Алла таалам бизге майрам берген. Ислам дининде 2 эле майрам бар. Ислам дининде майрам болсо, аны кантип майрамдаш керек, анын жолундагы шарият өзү айтат. Исламда жок майрам болсо, ал жок. Анын жол-жобосу да жок, анын эчтекеси жок, көрсөтмөсү жок. Исламдын майрамы болсо, сөзсүз түрдө шариятыбызда аны кантип майрамдаш керек, кантип өткөзүш керек, аны дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткен. Ислам дининде Аллах субхана ва таала айтат: "Лисаими фархатан". Орозо кармаган адамга 2 чоң сүйүнүш бар дейт. Фархатун инда ифтар. Кечке шаңкап, курсаң ачкандан кийин тамакты көргөндө, сууду көргөндө сүйүнөсүң. İnsanın tabiatı. İnsan özden özü suyunöt. Ağa eşteke jakpayt. Bolgonu uşul su jagat. Suyunöt Allah subhanahu wa ta'ala suyunçu kılıp bergen. Ekincisi oşondoy kuddu suyunuş bolot balдар. Eң чоң suyunuş bol inda liqa'i rabbihi. Allah'ın aslına varganda. Sebebi hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "As-savmu li ve ana acizi bihi." Orozo meniki. Anın cazasını özüm beremin degen. Ага сыйлыкты өзүм беремин. Аны канча экенин айткан эмес Аллах таала. Ошондуктан анын немеси орозо кармагандарга Аллах субхана ва таала өзгөчө бир неамат берет. Ал Аллахтын астында болгон нерсе. Ошол убакытта адам баласы өзгөчө бир курсан болот. Энда лиqa рабби өзгөчө бир курсан абалда болот. Аны биз тасаввур кыла албайбыз. Ифтар балдар 2 түрлүү болот. Биринчиси ифтар күнүнө болот. Күнүнө биз кеч киргенде, вакыт киргенде, шам киргенде ооздашабыз. Бул ифтар. Экинчи ифтар бар, ифтар кубура, чоң ифтар. Бул айтта болот. Айт келгенде бир жыл орозо кармадык, эми орозодон кутулдук. Эми кийинки орозого чейин бизге фарз орозо жок. Бул ифтар кубура. Бул чоң ифтар. Ошон үчүн эндал ифтар деген сөздөн билинет, далалатан нас менен билинет. Адам баласыга эмне экен? Айт күнү дагы аябай курсан боло турган күн болот. Ал Аллах таалага эмне деп курсан болобуз? Жеп ичкенибизге эмес. Алла, мага жашоо бердиң. Bir жыл орозодо келүүчү орозону кармаганга мүмкүнчүлүк бердиң. Товфик бердиң. Жакшы амалдарга товфик бердиң. Ушуларымды кабыл кыла көр. Булардын жазасыны, bunun сыйлыгыны өзүң өзүңө жолукканда, өзүңдүн астыңда бер деген максатта адам баласы сүйүнөт.
Ошон үчүн хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ис-саими фархатан, орозо кырмаган адамга эки чоң сүйүнүш бар. Некен биринчиси энди ифтар оозо жаткан учурунда, экинчиси Аллах субхана ва таалага жолуккан учурда деди. Демек айт күнү дагы курсан боло турган күн. Айтта биз биринчи шүгүр кылабыз Аллага. Алла таала мүмкүнчүлүк берип, өлбөстөн ден соолугубуз менен орозо кармап алдык. Экинчи шариятыбызда Аллах субхана ва таала айттарда эң биринчи айт намазын койгон. Айт намазы Идил Фитрде да бар, Идил Азхада да бар. Biz kursan bolup en birinci Allah Teala'ga şükür kılıp Allah Teala'ga 2 rekat namaz okuyuz. Cemaat barı çıkıp alıp ayet namazını okuyuz. Bu oşol Allah bergen nimetige şükür kılabız. Hacılar hacılık kılgan üçün, biz bir yakta kurbançılık kılgan üçün, jana orozo karmagan üçün Allah Subhanahu wa Ta'ala'ga turup ne kılabız? 2 rekat namaz okuyuz. Bu şariatta bayramdagan jolunu gösterip birinci biz jaratkan Allah Teala'ga razılçılığımızı bilgisip, Allah'ın astırında kulçuluğumuzu bilgisip 2 rekat namaz okuyuz. Anan şariatımız aytat, oşol uçurda ellerдің de ақысын ойлап койгула дейт. Жетимдердин, жесирлердин, кедейлердин de ақысын ойлап койгула. Анын үчүн шариатыбыз Идул Фитрде садакатул фитр деп вачип кылган. Ким нисапка жетсе, байлыгы, мүмкүнчүлүгү жетсе, ал адам садакай фитр берсин дейт. Садака фитрде дагы важип болушулугу ошо айт күнүн фажыры болот. Ошол күнү важип болот. Ошол айтка чыкканга чейин берген мустахап болот. Бирок ага чейин алдын деле берсе боло берет. Ошон үчүн шариатыбызда алдын ала берип койсоң, тиги адам дагы муктаж дагы өзүнүн муктаждыгын алып, кийим алабы, эт алабы, өзүнүн зарылчылыгын бүтүрүп, элдер майрамдаганда ал дагы кайгырбай, тилемчилик кылбастан, эл менен кошо майрамдаш үчүн шариатыбызда эмне кылган? Садакай фитрди важип кылган. Садакай фитр 1 жылда бир берилет. Bunun türleri köp. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buğdaydan degen, arpadan degen, kurmadan degen, meyizden degen. Bu oşol şartqa jaraşa berilebiret. Kim bay bolsa kımmatını versin, kimden akçası azırak bolsa arzanırağın versin. Kıskası beriş gerek. 1 жылда bir berile turgan amal. Bu ikinci ibadat ayet günü. Üçüncü ibadat şariatımızda aytat. Ayet namazga çıkıp baratkanda tazalanıp, жуунуп, жаңы кийимди, жаңы болсо дагы жакшы кийимдерин кийип алгыла дейт. Allah'ın астында ишиңи бүтүргөндөн кийин баягындай эски кийим кийип келбестен жумуш кылган. Тазаланып, кийим кийип келиш керек. Акыганы келесиң го, усталар эмне кылат? Иштеп бүткөндөн кийин ошол жаман кийимин чечип, тазаланып, жуунуп келип анан эмне кылат? Отуруп ашын жеп, кожоюндан акысын алып анан кетет. Kuddu şondoy ele insan dagın ayet günü tazalanıp, juunup, atırları sevinip ayetke barış gerek. Taza kiyim giyiş gerek. Жаңы bolsa dagı jakşı mustahab, жаңы bolsa dagı taza kiyimlerdi giyip Allah'ın astına takbir aytıp barıp ne kılınat? Namaz okuyuz. 4. amal, usul günü köp kılatıgan amal, bu takbirdi köp aytiş gerek. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Ta'ala وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ deydi. وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Allah Teala sizlerge hidayet bergen üçün, musulman kılgan üçün, orozo karmaganga tawfik bergen üçün, emesiler ne kılgıla? Allah'ını maktagıla, Allah'ını dаңазалагыла, Allah'a takbir aytkıla deydi. Oşonluktan ayet günü jönököy nerse emes. Ayet günü en birinci biz namaz okuyubuz balдар. Namazı öz bagында okuş gerek, ayetка daярдык kılış gerek, juunup, taza kiyimler menen, atırları sevinip, anan sadakay fitir beriş gerek, anan takbir aytiş gerek. Andan sıtkары ayet günün 5. amaldar bul bayagı tuğan uruktar menen, dostor menen, jakın adamlar menen kattaşуу. Allah'a salam aytıp, manayыңды, jakşı ekeningdi, kursan ekeningdi көрсөтүү керек. Ayet günü kaygıratkan gün emes. Bizde bayağı ayet dep, ayttıgım var dep, elder kaygırıp, iylap, o ötüp ketken atasını, enesini iylap ayttıgandar var. Bu şariatка taптакы туура келбейт. Şariatımız ölüktörдү эстеш үчүн ayet берген эмес. Şariatımız uşul Allah Subhanahu wa Ta'ala eki çoğun ibadat kılganga мүмкүнчүлүк berdi. Oşonun üçün Allah'ını maktap, suyun oturgan gün bu. Kaygılatıgan gün emes, kaygırуу gün emes. Bu suyun oturgan gün. Oşonun üçün uşul gündörü musulmanlar suyuniş gerek. Allah Ta'ala yetkizdi. Allah Ta'ala jakşamallarga tawfik bersinler. Suyunup, albatta ötkөндөрдү unutmaş gerek. Aların ardından İsa'lı salat kılış gerek. Namaz okup, dua kılıp, estep dua kılsa şariatımızda sözsüz bolot, duağında kabul bolot. Bирок ошондой кылып ыйлап кайгыргандын кереги жок. Себеби ал күнү сен жакшы маанайда
mayramdык маанайда күлгөн учур менен абалда сен элдер менен, үй бүлөң менен күтүп алышың керек. Мына ушуну шариятыбыз айт деп айтат. Аллах субханала таала келе жаткан айтыбызды куттуу, берекелүү кылсын, жакшылыктын айты болсун, жакшылыктар көп болсун. Шариятка муафык айтканга Алла таала мүмкүнчүлүк берсин баарыбызды. Жана 2 күн калды, ошол 2 күндө жакшы амалдарды көп кылганга, өзү ыраазы болот аткан амалдарды көп кылганга Алла таала мага да баарыбызга товфик берсин.